Ninkan krip hopen cleaner cap arta au somara tuma phan COVID-19 ingprim ki pipon jia phan KAAC CM Dr. Tuliram Rong hangari dengpen kang pupon. Peninga ningkan henlo armu ongdung pen minukura long ningkan kimi katalon. Karbin ningkan kimi katalon jia phan mai kang ni. Birta thi per juik det ban nonang tonalam the arjuik tha. Corona vura ki sopen kachapa jog dunjia phan COVID-19 ingprim kachipia kenang sot pupena jog district ke do ana phan sarkar pen kapin khat pona teng ningkan krep hopen cleaner cap artao sumara tuma phan COVID-19 ingprim ki pipon jia phan pini Dipu Go Boys Higher Secondary School along Karbiang Long Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang arideng pen kang pupon. Vaccine GPC jogwan pen doji por here jusi satlang tokji bat hipi and ponsi District Administration of Karbiang Long atom chepatil pipen bangswa jaimek deng ponlo bangswa maya long alohia man pen Karbiang Long Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang MP Horen Singh Bey DC Education EM Jogot Singh Engti EM Lun Singh Teron Medical EM Khon Singh Rongpia tum pen chenglo penangan kithei kiding tum chetong don Karbiang Long alo kido an school along lo ke charli bom au somara tum lapen rong robalong kido au somar arta ningkan krip hopen cleaner ke batum phan an Karbiang Long Autonomous Council pen administrative pen chelangsi arko ni phai ke thom pen pangcheng kon pen arko ni phai ke barni an covid imprim kipi patang pon et pupasi KAAC CEM Dr. Tuliram Ronghang ningji age group 15 to 18 years 15 বছৰৰ পৰা 18 বছৰৰ যিটো বয়স তেওঁলোকৰ কাৰণে ভেকচিনেশ্যন ফ্ৰী দিয়া হ'ব ফ্ৰী ভেকচিনেশ্যন হ'ব আৰু আৰম্ভ হ'ব 3 জানুৱাৰী 2022 আজিৰ পৰা 1 উইক ভিতৰতে হেক কমপ্লিট কৰিব লাগে গতিকে কাৰ্বি আংলঙৰ যিমানখিনি এম ই স্কুল হাই স্কুল আছে কলেজ আছে আমি কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ মেডিকেল টিম আৰু লগতে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এই জইণ্টলি আমি একেলগে কাম কৰি প্ৰত্যেকজন ষ্টুডেণ্টৰ যাতে ভেকচিন লয় যাতে COVID-19ৰ পৰা যাতে ৰেহাই পায় তাৰ কাৰণে আমি কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল আৰু DC ষ্টাফ গোটেইখিনি আলোচনা কৰি কিন্তু আমি আজিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ স্যার স্কুলৰ বাহিৰেও এনে বেলেগ জেগাত যদি স্কুলৰ বাহিৰেও 15 বছৰৰ পৰা 18 বছৰ যিবিলাক আছে তেওঁলোকৰো আমি ভেকচিনেশ্যন News report Longsodar Ingti Karbiang Long Live Picnic ke choka pale damja phan ningkan ko an luni apor ka chong hongang bongpen penenga ningkana bangke hamren rong supiarat veku alang sun minukura long ke cheng sia phong ningkarong ka chipi pen ningkan kimi katalon Karbiang Long Life pen nangli tumathei no ka baklang pon bangso asam priya tur lake ningkarong ka chipi pen ningkan kimi ke cheng siar ni lake ningkan kimi lo bangso ningkarong ka chipi pon nang ko alam the nangli chini ma Bonda ason ka pregalam thekali donatum kidam tang suri hinira inquiry seningkan ili tumalong pen dam juya phi puthora ningkan ke chengani katalon pon lake ningkan kimi ar nilo abana ningkan along ningduk ningke oi pen chenglo sai ki chunche do anta penenga ningkan along karbi kur pho pharman Karbiang Long Live hin pen rana ma hir jumi hangpilo suri hinira inquiry hinia ningkan pharman ningkarong ka chipi pen kedeng dun bangso mohor lake hamren ambinong asor Adim laki ronghang rongbong lidam dia prang amlong roy minukura long kedam tang apor ahur hamren ang kangara phan apor pen apor ki jui kelang apor ki padamadim na hok tawi bonda isi kopai ki melake peneng suri hinira ikore hinia ningkan pen ki hamren adung het ke do vekualang sunalong picnic mesen pen paman long lo ning karong ka chipi pen kilun ke kan pon bangso mohor laki hamren ambinong asor Karbiang Long Live phan kapachinia tengke ningkan kimi ke cheng sirani ningkarong ka chipi pen nilitum hemisiarat an isan ki chojia phansi ladak an banglo ini ningkan mi 2022 ningkan mi ningkarong nitum family si ke
kevang itum dak peloma arnam sarpo minikor long itum kana ana chok aning kan wanil tum dak MCC jo bom sapini ke dak si na cho sitanil tum family si pending rong Ili tuma korte ka thara sang hopen la puson kapachini pona lam the a hokalam. Kiram tang porahut la puson ning karong ka chipi pona dim kabi pena jok kapre ka dim phansi ning chi thedam nanglo. Bonta pening suri hini rain kore hini ning kan pen ke angtana dim kengkam che jor jok plot po. Bonta la suang bong Karbeng Autonomous Council pena kerap kilom ji phan chunim ri iklo. Minuk kurlong itu man bolon kido dak lang mesan lo. Lase di kecunuri bang ke ase kesi ahin tan mustame ase dak la soha warlong nang rabsonte ase lak churu pari puse dilin Peneng suri hini ra ingkora hini ningkan kecheng siarni ningkan kimi katalon pon bangso alang royalong kilun kekan kache hok pensi alang litum bangso alang royalong talon pon lo. Kadu kabe don troxi nerke bahem tu na phai kaching room pensi pini nilitum banglo. La song bong ethe sorkar phan kachuning rialam. Rongara karbi recho adung het kedo umaha along rieroi minukura long picnic adim mesen kapathir bonje phan isi kenang sorbinau. Ningkan suri ini rain kora hinia ningkan kimia ni ladang tum abinong nitum family proxinar cap tingrum pen ladang isi ningkarong cipilo la seda kadim bang ke karbia khelong richo ke karbiricho nurwet la sila so karbiricho rong adung la so picnic mate ningarong ka cipia dimbang ke ladak ilong bet adim meme pusita ladak simuni tum cikina kok. News report Rongbong Terang Karbeng Long Live. Kedam tang arkoi ni phai hini ani kang sampor phai hini malom rong kang thir rong asar sardili be abohalong kebangji karbi sengkan kimi katalon ponje phan mai padopon bangso hut karbi sengkan kimi katalon mesen pen kapachun ponje phan pura arsik jet kaching bai padopon Mayalong tirika mamaya maipu sundoring tipen kacha pahempu pana mayalong chunbang jesong kuru rong parpensi kebangji thang ni phai isiarni karbi ningkan kimi ketalon dunja phan klardak pen than pachini ponlo Mayalong SGB Borsing Bay Bogajan Lems Chairman Kensing Phangcho Rongasar Sardili Bay Roland Rong Pilapen Kethei giding atum chetongdon Peneng karbi sengkan kimi katalon ahur Bormanthi Berong Rinti Thearong Rong kang thira rong wo phong terang arong lapen sot recho rong kaddo kabe rong phora tum chingrum pet pensi talon bom bang bom si peneng an ke ingdeng ner ke ba phong nang chok tanglo peneng an ingkana baha phan rong kang thir pathwa klamalong si ingdeng ner ke karbi sengkan kimi katalon ji aphan abi maklong sikpon ketalon du na hut methang karbi apindeng sumpot chingthang ponangji Kepathu ki joi lake karbi traditional ason ansi kepathu ki joi ason padopon chotnangji pusi lam cheparai pon Maya long un an pen ke parlopon rong pho ara doan cherap cheto dun pet pen alir alon ki pidun ja phan tirika ma hin pen pachini pon Bokajan pen ananterang Karbeng Long Live Kedam tang arkoi ni phai hiniar ni Muti Bak New Delhi along kachongda tampen kido Kristo aphan ke kroedum Home Fellowship pen cherap chetodun si Langtibuk Baptist Church Youth Department pen chepatir pipon pen arnisi apharman Monduli Siangbong Jirpo football match ke pathu padopon Bangso Jirpo football kapathu along Langtibuk Baptist Church along pen fellowship ke thom lapen angtan pen ke bangate rangatum ke thom pen pangrum pet pen terang trokang bongsi pathu ponlo Monta bangso ke pathu ponalong angdung kiti angdeng an Hatoka Baptist Fellowship la pen Raikom Maklam Baptist Fellowship atum pensi pathu ponlo Bangso along Hatoka Baptist Fellowship atum ket hek sera jok gol hini pen Raikom Maklam Baptist Fellowship aphan parem ponlo la pen ke ha anong e tangka setami Langtibuk Baptist Church pastor pensi pajir ponlo Labang soalong aluhi aman pen Mondulia pastor Chunbang evangelist deacon lapen prek jam ke thegiring atum chetongron Pachupon dalam jengka Langtibuk Baptist area isam lo mane filisip ang bongan filisip kithom do Hatoka
la bai kom se gadong la fellowship la benda mundili la pliang bong sini tumpu kan si orang aja san lo mate hala dam mundili yang bong pen semua tumha Delhi chonda da matu ada kalau itu dia tam chonda pe posi dia putera gitu apa nanti lagi kecil sangdo sia tum hujiri sab kacing room si hala tum dia dolo si lahai pen si antum dan cipilo dia so dan pen alam tum bang troan bang do anaka bido pen garudo la pen si kapreka chedin dadu bang troan do si do haza group pen si atum ana bang panong dan asa dan pen joksi ini daglang tibu baptis mandiri baptis chasalong isi itung la daglang tibu kolong filisip itu anu banding ngarong cipi Christmas pendingkan ni buta ngarong cipi je pasti ini la so daglang tibu youth campaign sport team by sport tumpen joksi la so amnai ding dunsi halas tum sponsor tama pena jok pensi kigen sa Dilai Pen, Bijoy Rongpi, Karbi Anglong Live. Kewang Jiarni, Karbi Anglong Autonomous Council Kilikahut, Autonomous State Demand Committee Mate ASDC Racharya Song Kachapahai Ponvekja Phanpura, Kiramtang Arkoini Pai Hiniarni, ASDC Hamdan District Committee Hinpen, Methasa Hemalong, Mai Kapadopon. Non Eprangjong nang kiliji, Karbi Anglong Autonomous Council Kilikahut, Racharya Song Atum, Methang Asong Kachapahai Vekja Phan, Along Jakong Kachaperanga Saimo, Claim Dambomsi, Ratpen Setami Kachapamia Sai Claim Bombo. Lasomsi ASDC Racharya Song Atum Setami, Kidamtang Arko ini Pai Hiniarni, Hamren Rong Sopialong, Jakong Kachaperanga Mai Fadopon. Bang Swahut, Rada Thenglo Kaning Jepona Tenke, Karbi Anglong Autonomous Council along Kachari Lake, Congress Pen, non BJP Asong Atum, Chari Pondo. Setame Rada Parman, Karjap Thip, Aduya Hoy Kacharakom Thip, Lapen Rong Sorong Boralo, Kaching Thoromo, Kiklem, Naya Song Pulote Lake, ASDC Song Henlopusi, Maya Long Ning Jepon. Bang Swahut, Karbi Anglong West Karbi Anglong Lapen di Mahasau Ararakar I Ahem Prek, Kapachun Japan Akim Mangpen, Kiklem Kapachun Pon Japan, Arsik Jiralam Te Pinangan Chingki Jethan Pondo. Non Malong, Assam Sorkar Pen Karbi Anglong Autonomous Council Kacharia Tum Ki Chok Chejo, Meghalaya Pen West Karbi Anglong Ahoya Bangki, Arni Vangamalsi Nangki Pet. Lapen Karbi Anglong Autonomous Council Kacharia Tum Ki Chok Chejo Lo Pusi, Karbi Anglong Autonomous Council CEM Barim, Jodson Bepen Ningjepon. Asong taksi lah ahoy angela asonsip Meghalaya Pen Bangke, Arniwang si Nangki Pet asonsip Teglong Lo. Daga bangke Assam government chokche Assam government ke chokche bangke lage da ke Assam hawara polang tuntang chilang nahi hini bangke Karbi Anglong council chokche Karbi Anglong council ka mithanga area lo 6 Jul hawar ke rai nahi pute Assam government bhanda punang ko India government bhanda punang pola council pen wal song thak MP MLA tu mongta parliament long ha assembly long alang tumtaning jidu nang pola hoya putha Nasib, tak lahai kadang program claim ponjia pansip ini dak room. Nini tum 6 Schedule Seminar Kibia Hut MP Barin, Dr. Jayanta Rongpi Kaning Jabangki Chok Che Pusi, CEM Barin, Bea Sang Hopen, Karbo Padopon. Ia ke hai bang ke councilor ex chairman, lalang tu mana kita Chok Che Pusi pulau la sit cap ada bidar bang sit cap kali sit ta kipinanya ronawi. Lason si hada alhatum ning gitu kan. Saya entorong pia kahai bang gelake kicok celam sineng jelo. Alang le bang ke sini si thompi me bang Nagaland bang ha Meghalaya long le kipige. Jadi Nagaland long ke 6 Jul council bi. Na suppose jo entorong pia bang ke kaninje kicok chip. Non Karbi Anglong Autonomous Council Kacharia Tum Rada Phan Thang Narabarsa Pipon Pe Athe contractor Atuma Phan Bill Pipe Voreng ke do Atuma Phan Bainong Pipon Pe Laso Joksi Rada Tum Arni Wang ke Chojia Phanaki Sumpen Loksi Jingtang Nangare Luputa Ningje Pontru Bill Jong Silong Dorma Jong Sahut Apora Tempen Long Polote Kiduk ke laga Rada Tumta Chongdat Chotulu Dunong Po Lasi Pini Karbi Rat Kisung ke Foret ke lake economic sanction mate kidak rongaso atum kachongdat awar saya ve
lapen kacuklem abar saya ave development ave lahai pensi pinike atok anu karbi ke dot karbi ang long kisung hupiglo lapen kecholong le ke yulong le lapen Hamren pen Daniel hi Karbiang Long Live. Ini prime time abirta kala ponsi kang tonik lo 2 minit hak mi.